Imirwano yongeye kubura muri Walikale ni mu gihe M23 yo yari imaze iminsi Doha muri Qatar igira ngo iganire na FARDC kugira ngo barebe uburyo bakemura ikibazo cy'intambara, ariko nyuma yo kuvayo n'ubundi intambara yakomeje kubera ko FARDC itari kubahiriza ibyo basezeranye. Bayikaze muri iki kiganiro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana na Habineza TV mu biganiro byose, wibuke na comment kugira ngo tumenye ibyo mukeneye kuruta ibindi ku buryo burambuye. M23 yagize iti murabizi ko delegation ya AFC M23 imaze iminsi muri Qatar, uyu munsi baragaruka i Goma. Leta ya DRC ikomeje kwinangira mu kubahiriza ibyo AFC M23 isaba, buri kintu yakora yarekura imfungwa 5 gusa. Qatar na USA bashimiye intambwe M23 yateye yo kuva Walikale. Byatinze kuko M23 yatangaje ko muri Walikale imirwano yongeye gutangira. AFC iragerageza kugarura ako karere kandi barwana na FARDC na Wazalendo umunsi wose. Ibi bibaye nyuma y'ibiganiro by'amahoro i Doha byananiranye. Kinshasa atarekuye imfungwa za AFC M23 nk'uko byari bikwiye. Gusa nyuma y'iri tangazo M23 yatangaje, yaje gusohora irindi rigaragaza ko M23 ko FARDC yarekuye imfungwa zari zafashwe mu ntambara. Nyuma yaho leta ya M23 yatangaje ko leta ya Kinshasa hari imfungwa yarekuye. Ikomeza igira iti ntabwo ari bibi kuba yafunguye aba bavandimwe, gusa birengagije liste AFC M23 yabahaye ifungura abo ishaka, yaba yarebeye ku mazuru nk'uko isanzwe ibikora. Ko M23 yabazaga Mwangacucu ndetse n'abandi bari kuzira ko ari abatutsi banze kubafungura, ndetse n'ibindi byinshi ikomeje gutangaza. Moi, c'est l'honorable Georgette Aroya Mokobe. Vous êtes député où? Je suis député élu de la circonscription électorale de Wamba, dans le Haut-Ouélé. Moi, je suis M. Rola Kayange, président national de la Ligue nationale des jeunes de l'UCP, Union Congolais pour le progrès. Moi, c'est Moïse Ningano Samuel, je suis assistant à l'université de Martyr, mais un ancien candidat député national à territoire de Calais. Moi, c'est Olivier Boston Abiti. Moi, c'est colonel diplômé supérieur d'administration militaire, bon la colonel. Oui. Oui, je suis libéré. Je remercie très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je le remercie. Bon. Ndabashimiye rero mwese mukurikira Habineza TV, twandikire muri comment ibindi biganiro ni mu masaha ari imbere, mwibwe gukora subscribe. Imana ibahe imigisha.